Çoğ atağın жатқан жери, Kurama çoğ atağın жатқан жери, şunun mürdesine gelip, ki Kur'an okup atağız, sarbaqtarga singip. Şunun barını uyuşturup, barını emettirigen, mına Aşankul kızı, Çoğanbek'in oğlu kızı, Bek günün inisiyatif menен barını temine tuğandarını çoğultup, atabaların mürdesine gelip Kur'an okup atat. Bunun oyloğun işleyen işi yaxşı olsun, atabaların sarbaqtары қолдап жүрсүн. Mana el yurtun kalkan baldarın. Elibizde tinçlik olsun, jakşılık olsun. Bugün bayram eken, Kırgızstandın egemendүүлүğü eken, uluu gününde şu kızımız jakşınakay inisiyatif kılıp jatat. Kızımızga jakşı ömür kılayız, kızımızga işini iyilik kılayız. Kızımızın işi aldıda olsun. Jakşınakay den soğukta olup, şuntup el yurtga kadır barıptı kıstanba olsun. Anam gitti. Bazı jakşılık olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Kanalda Kur'an okuyuverelim ki. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis semavati ve ma fil arz. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. اللهم بلغ ثواب ما قرأنا في هذه الساعة الشريفة من كتابك الكريم إلى روح سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أرواح الآبائنا والأمهاتنا ولمن له حق علينا وإلى أرواح الجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورفيع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Jaratkan Allah'ım okulan Kur'an-ı Kerim'den fayda olan suat tuşulu ötüp ketken ata-babalarımızın ruhlarına bağışladık. Allah Subhanahu wa Ta'ala okulan Kur'an-ı Kerim soğun jetkirip jatkan jerleri jaylı toprakları torpa imandarı joldaş olsun. Bilip bilbey ketirgen kata kemçiliklerini jaratkan Allah'ım özünü keçirip beyişinden orun ber. Arbak razı olsun arbaklar. Артында қалған ұрпақтары, балавақыралары, елі аман-есен болсын. Саллаллаху таала аля хайри халқихи Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi aleyhim ecmaîn. Rahmetike ya erhamer. Siz de kişine söyleyip koyuyorsunuz bu. Ya, en azıksın. Hazır söylüyorsunuz anan videonu açıp. Az ne söylüyor zaten vay gelir.
Sürekli aylanay. Бүгүнкү ата бабалардын ушул жерде эски коюлган жай бар экен. Муну мага мурда атам айтып кетти эле. Анан кайсы жерде экенин көрсөткөн эмес. Анан 5 жыл, 6 жыл болуп калды. Мага Жаныбек байке ушунда ата бабалардын эски жайы бар экен деп сураштырганда билет экен, келип көрсөтүп, мен 5-6 жылдан бери келип турам. Анан бүгүн эгемендүүлүк күн болуп жатат. Анан ата бабаларыбызга курмандык кылып